Палы инженер, ученый, техника науки зень докторе Василий Николаев Шуралнранба сагрбуны жыл житре. Хайбурны жинжевал чаваш историне тепчезе чилай кнеге гларна. Пілдерішне візем негіжанда жуғатмеш. Едерне районинже бурнаганзем, кугларым зембе халі шевықрақ палашма булдариш. Василий Николаев пушкар тарихинже чуралзаюсне чываш. Пурна гиле валтыван халық пурны жібе. Эжехелебе тада авалги историебе кызыкланма, кнегезем шырма бұшлана. Ысчах хадерлене чываш чебужа авалгинжен бұшлаза паянхи даран, чываш халыхин генеалогия, чываш сен незелезен истории тада ыты кнегене терлечелгене кучарна. Хназем патшалық думен депутатже Николай Малов тада истории науки зень докторе Виталий Иванов шаккаларымзене ядерне районен библиотекине барнелериш. Пакет барнелерин бар кенегезем бенде улда кенегем да кенегезем тірлі, но пилікшіне жеріне Василий Васильевич Николаев, академик, он балықтың телегураз көрні бөлінде білеші, решен портпакне бұрымна жерде шубашқырда он палы келарат. Бұл перін палы жин. Кнегезене Агаденьмар ядерне район библиотекине помайыжынна. Василий Николаевын мыжыре Васа Андреевна. Кударыхри кыкшым ялинже журалзаюсне. Василий Васильевич эгибинмеш шулда Константин Иванов яджелі историбе культура тепчевен фондне ергелене. Унды хастарзем тыван халық историбе кызыкланза, Чембер Самар Оренбургпа пушкар тарихизенже наука экспедиции зене иркерне. Сумахмай шак фонда халі истории науки зень докторе Виталий Иванов ерцебырать. Видевала положба девал Чевашнас конгрессне, пушка 3 Чевашин автономине, Оренбург Чевашин автономине, положу ухяденгенде, пургенде, бир гуманитарий институтне, ремонтный техния хайвагенде, положа клигарнде бирнда, печурна латна палак балда, он положный берен латна палак бирн. Но он шугарзем планезем пызкаченде, вот, анjakta вот шельде шамек ирбирне урзагара. Унын тәслеге, хайн пурнеже васявсин, шамик таршашлени, халышын патриот болса, хайн кысыненгалар сайылны уксине тұттарса, синтенешлеттерни, туан халға таптез, историян таптез ашыре. Вот шабыл биде было тәслек пулны, биде кирле байынге вағытыра. Вот пулдарол синтене пулжу кирле, бұл шатыне биде лайғылан атсы. Василий Васильевич хайвагаденже чувашсен авалыгибе кызыкланаган чилай автора книге гларма укшаденгибе булышна. Егибинде шичемеш шулда выл евр жире була пурнышран уйрылна. Пурны булзан кыжал Василий Николаев сагрывоны шулдулдармалачы. Выл Оренбургри пызык предприятире теп инженерда ишлене. Апла булинде чувашлыга адаландара сыжень, тыван халыхын историне ужымлада сыжень чилай дырышна. Хай историк, профессиональный историк пулмазанда, бұл шау шене материалзем тупса, бертене шау наука рагалашы, научна оборода, наука шне, күртсе, яваштарза яны, бұл пиді паға. Ну, палағынде ученызем тірлік алмаударашы, күнда бұл тәрес күнда бұл тәрес әхмар десе, анди аплада бұлдыр, тірлі ентен пақны керлі, наукарада. Кнегезене ядерне районинже Шерембер библиотекаба вунбилик школа валеште бариш. Везем хызень вулаганне тубащех. Чеваш енгларм вали Алена Артемкина, Семен Антонов.